yasebuhleni bamaNazaretha. Amen. Ngiyacela ukuba ngabe mfishane kakhulu ngoba izwi lamazwi lithi angibe yivula ndlela. Ukuba ke yivula ndlela ngicela laba abangabantwana bethu abafundayo esikoleni baphathe amaphepha ama-exercise okubhala ukuthi ushembe njengoba kuthiwa uNkulunkulu ngani. Amen. Ngoba kuza isikhathi lapho khona uhulumeni azoke enza ama-examination ngoshembe ukuthi awusho ukuthi ushembe njengoba kuthiwa uNkulunkulu ngani. Kuza leso sikhathi siyatetela sesisondele seduzane. Ngelinye ilanga efika uNkulunkulu insizwa kamayekisa wabe sefuna ebuza intaba yasenhlangakazi. Uma bemiyalela bethi nansi intaba yasenhlangakazi, kwakukhona izingane ezingamashesha ngena. Zazintathu lezi zingane. Igama lalezi zingane lamashesha ngena omunye kwakuLitha, omunye kuMathalente noMathalente. Owesithathu ngiyamlibala ukuthi kambe kwakungubani. Babe sebehamba-ke noNkulunkulu nomqalo wendlela esensizwa kamayekisa ayibonkosi. Wathi mangabe hamba indlela enhlangakazi zasezizwa lezi zingane zontathu zimlandela ngemumva zithi, Nkosi sikelele ubaba. Fika laphana kuleyo ntaba yasenhlangakazi owayethe uJehova uNkulunkulu wesithathu ebizwa ngomoya oyingcwele kuthiwa nomoya wesithathu uNkulunkulu kuthiwa iTrinity. Wathi mayehlezi laphana elindile wasebona umuntu eqhamuka emkhathini. Lapha phambi kwakhe kwakuphambana imbani. Lapha phambi kwakhe kwakuhalanisa izihlahla, kuhalanisa utshani, kuhalanisa yonke into ongayicabanga khona emhlabeni. Ethi lapha phethe ithi leli kukhona isidlo. Wathi mangabeza phambi kwensizwa kamayekisa, wathi mayefika phambi kwayo waseyaguqa. Wathi mayeguqa wasesethatha lesi sidlo abesiphethe wamnikeza uShembe. uShembe wathi mayesidla wasekuthi yonke lento kade ihalanisela lo muntu eza laphana yasihalanisela uShembe umqalo wendlela ibonkosi. Wathi mangabe ehleli emile waseyamfundisa
ukuthi njengoba Shembe uthi Shembe mina ngikwenzile ukuthi ube uShembe ngoba lapha ngaphakathi kukhona mina Shembe. Uzothi mawehla lapha entabeni ufike lapha phansi mawushumayeza abantu ube mina nami ngibe kuwe. Wathi mangabe esamile kanjalo umqalonje wasebona umzimbeni wakhe uphuma ubisi lapha emzimbeni wakhe. Wathi makuphuma ubisi waseyambuza lo moya oyingcwele okuthiwa yiTrinity. Wambuza wathi uyabona lento ephuma kuwe Shembe na? Wathi yebo. Wathi yini? Wathi ngibona kuphuma ubisi. Wathi haya kulona ubisi lolu uzothi mawehla lapha uzofunela abantu ozobashumayeza bekholwe usubagqokisa ingubo emhlophe leyo uyibona iphuma lapha emzimbeni wakho ingubo emhlophe eManazarete. Yes igqokile. Yabe seyehla ke lensizwa. Yabe seyehla lensizwa iphuthuma isikhathi yathi mayithi ngqi lapha phansi entabeni eNhlangakazi kulo yamgwaqo wasephenduke buka phezulu la vela khona. Wathi ngikhuphuke lapha ngumfo wanhliziyo kodwa ngithe mase ngehla sekuyisa abantu. Wabe ehamba elimemeza leli ivangeli elimemeza leli ivangeli. Wathi esabaqoqa abazali bethu esakhuluma nabo waseqhamuka umfana. Waqhamuka umfana ephethe izinyane lenkawu. Weza uthe kude duze njengalapha ya ebhize khuluma lezindaba zobuNkulunkulu bakhe. Yasisho leyankawu yathi mkhululi ePort Harcourt wasiboshwa yathi awukhulula abanjani yathi ngimshile eduze wakhe ezodlula ngakuye wasesembisa. Wathi umqali wendlela mfana uyisaphi lenkawu? Wathi hayi ngihamba nayo. Uyisaphi? Ngiyakoyithengisa. Wathi hayi uyibiza malini? Wathi ngibiza isihlanu sosheleni. Wasekhipha isihlanu sosheleni. Wathi nasi isihlanu sosheleni uyisaphi lenkawu lapho oyithathe khona. Ngiyambona uNkulunkulu okhona ukuthi ilwane zamuzwa inkawu yamuzwa inkawu isa lapha yasiyamuzwa inkawu ukuthi akuyena umuntu lona phela uNkulunkulu. Ithema ngabe behamba yasinda kanjalo inkawu. Ithema isisinde kanjalo inkawu yaseqhamuka bahamba uEmile angiyekele angithathe yangakithi wamaphumulo ezweni lakithi umngomo. Thatha umngomo insizwa zakithi zaleli ivangeli ezisincelisele umbelo ugwansile noma kwazi. Wathi mangabe fika ethathika kwabakhona ingane egulayo esuka enkonzweni kwakumngoma kwakuyindoda nomfundisi omkhulu ibhishophu elikhulu leyinkonzo. Wabakhona ingane lapha emabovini egulayo yagula lengane iswe enyangeni. Inyanga zathatha inkomo zathatha mali zathatha yonke ayazi yasinda ingane. Waphinda wadlula bamisa kodwa basebetha abazali babo sebekhathele ukulapha lengane. Sebekhathele ukulapha lengane. Bathe mangabe bezwa ukuthi uShembe ulohungana uba umngomo uyahamba ePhasikeni le ko South Coast wenkonzweni zePhasika. Basebethi mngoma sisize usithathele lengane. Uyithatha lengane uyosibekela yona lapha ePhakameni. Ukhona umuntu lapha ePhakameni othi mawuke wakuthinta nje bese uyaphila. Sisizele usithathele lengane ufike usishiyele khona lapha lapha ePhakameni kulo muntu ekuthiwa uShembe.
wathi mangabe esefika ngahathuza le ndaba ngoba ngijula kuyona yenkonzo wathi mayengena emzini wasephakameni ngena ngamasango wezwitshe lehla lapha ngemuva emhlane lehla ngomgogodla leyoshaya phansi lithi phansi uma yongena ebhekana noma inhliziyo ezimashumu umqali wendlela uthi hawu ngoma uzweni ngesikhathi ungena lapha uthi hawu izwe itshe lehla lapha ngamhlanje kumina lezwa lehla liphuma ngamlenze uthi-ke uma inhliziyo ezimashumu hawu ngoma uNkulunkulu besusa izono kuwe uthi ngoma abantu wena uhlobo lomuntu okwazi izono zami na kusho ukuthi nokusizalwa kwami ngiyakwazi washo seyeke ukugoma enkonzweni zaKhayisi aye kuzona wenza lapha ekuphakameni wabomfundisi waleli bandla manazaretha ayibonkosi uma ehamba sengihlala phansi ehamba zonke indawo wasefika wathi inkosi yehla ezulwini yaba umuntu ebantwini enzela athina bonithi yena wathi bayifika lapha phambi kwethu wathi bantu bami sengibonile ukuthi into ebenenza ngikhathazeke nidla izono ngefork and knife ingoba uNkulunkulu bengekho eduze kwenu wathi sengifikile mina sengiphakathi kwenu wathi sengiphakathi kwenu kodwa ngifike nomuzo wasephakameni nomuzo enguphethe isono asingeni khona noma sinye sengikhulumile mkhokheli lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye uthi ngo-1935 inyama yami ikhathele izolala ethuneni kodwa umoya wami uzovuka wembatha inyama entsha ngoba kwaphakade ngangizelwe nanini ngiba khona kambe le nyanga edlulile ubani uMashi lapha ekhaya ushumayela umkhokheli khona insimo ukuthi esuke egaraji izoshala elinywayo nje ngemkhono ilinywa ngemkhono siyayilima nje siyihlawule ilinywa abakoti bane bese kuba yimo ka5 sumilile umphila mawusumilile umphila sengibona inkawo nazi inkawo intombi yakwashezi kambe beyithi mangabe ngeni ihlobo ibisithatha ishumi yabe yonikela ithi inkosi ngizocela inkawo ukuthi zingadli ukudla kwami siyahamba ke nami sengiyacabanga sengikhumbula leyo ndaba ngibona inkawo zisuka emfuleni ke ziza mangisuka emfuleni awunazi inkawo eyiningamaka awusizodla ukudla kwami ngase ngikhumbula ukuthi kambe nginsizwa seNazaretha ngase ngikhuluma nalezi inkawo ngathi inkawo wewe madoda shekunkulu hey manazaretha shekunkulu ngase ngikhuluma nento ngathi inkawo belelani nina ningazi ukuzodla ukudla kwami ngoba mangedla ukudla kwami lana ngoba nenza isono ngapho ngizohamba ngiyoniceba kushebonyasi kusuka namhlanje ungaphinde ngibone yasisuka ngokukhona ke kuba ikhonde lakho ngoba kukhona amandla kodwa wathi kusuka ikhonde lakhona laqoqa amakhosikazi ngathi kusuka namhlanje qoqa ingane zakhona amakhosikazi akho isuka phela ngifuna ukuphinde ngibone yasiqoqa ikhonde engafuni inkawe ithatha iqhaza ngekhanda baba kunisiminya mNazaretha ethatha iqhaza lapha yasengwenisa umfula zawela umfula ngathi izizwa zazishona lapha phesha zathi hawu
ayiphindanga sithi umbila owethu umbila zange sizidliwe lendawo. Niyazwa Nazareth. Wabakithi abakoda wahamba ngidla umcabo uyagaya umcabo wethu kanoti umcabo manithi bangidla umcabo kunemfino yentanga mkhokhela ukuba nje sokuthi ngabe ngiphathele ma ngithawo namadume hawu nethanga lamabhele sengikhulumile. Ngiyacela ukuma kwami lapha kuba abazali bami bebekhululwa kuleli jele kade befikile izolo bathi mfana khona umuntu ogangayo emndenini usithathile usivalile manje asakhuluma hamba mfana usifuna usinikele ngoba manje nokusivalile lo muntu khona umuntu ogangayo ngathula manazana akekho umthakathi emndenini kimi wafika abazimu yafika mfowethu uyafika usibona ukhuluma ngezandla ukhuluma uthi bangivalile. Cela ukuma kwami lapha kube ukukhululeka kwabo. Hayi kukhele sidle umcaba. Makoto mfana ube wathi wema awuthi awungibona ke nami ke ubaba bedla umcaba ogaywe yini. Usedlize. Makoto. Bathi qashile le bodies la. Qashile le bodies la ma. Ngawudla umcaba wakhe. Sengikhulumile. Nkosi ayibusise.